January nikhat Mary Mother of God, Mary Pathian nu. Athiang mi ngak nu thiang Mary kha Pathian nu asitia ahlante in anrak upat mi asi. Kumzabu pali chung a Constantinople Bishop asumi. Nestorius ni nu Mary chu Pathian nu aselo. Jisu nu long asitia fakpi in achum I. Greek hol Theotokos kha arak al. Asina in nu Mary chu Pathian asuve mi Jisu nu asiruang a. Pathian nu nanti lai tia. AD somli kum thum kum. Efisa khua a anrak tua mi meeting ni fiangte in afetar I arak than. Meeting adi nu a mi vielte chu bishop na kha chonglop nak in. Khwachung a anwak I lunglom te in tainak puay anrak tua. Chun meeting pi tainak phitlo nak cha a. Pop Sixtus pani ni rumra angai mi Saint Mary biak in pi kha rom khua a raksak. Chuni a chun Jisu Kri chuar partan nak puay le. Jisu min pek nak puay kha kom in anrak tua. Jisu timi min chu kham tu Pathian timi sulam asim. Aruang chu ngak chia ni riat atlin ni. Chuar partan nak ni aphak tek a. Jisu ti in min ansak tia. Luka angan pani ame kulkhat chung a atil cha a asim. Hi kong hi Genesis angan lay sari ame lay ni chung a. Nang ma na te fa na ni atu hin chun. Fapanan ngay mi pau pau chu ni riat asi a an chuar parnan tandi na lai tia. Zungzal Pathian ni Abraham sin a achum mi bianol ngay na kha asim. Chuar partan nak ti mi chu Pathian sin a pek chat nak tia sulam angay.